Limpopo. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos unir pra mudar. Idea hau, joan zala, nolabait, ez dakite, sortzen, nolabait, bueltaka zeginen gure buruetan, urte askotan kooperazio arruntan lan egin da gero. Eta, hortikan sortu zen idea, gure seieron artean, zerbait eskenduke egingo, beste erabatek, zuzenen garapenera joango da. Kanzelok idatzi zuen kooperatiba guztiek karta bat, esan ez bentzet ondo hartuak izan gaitezela. Eta pasio ginen kooperatiba deika, eta nik uste urte terdixenero bizitatu genituela uste kooperatiba dana, hundixak eta txikixak. Nuestro objetivo es ayudar a desarrollar de una manera sostenible las miserias que se están teniendo en África, el hambre, etc. Trabajar para el tercer mundo, una relación tercer mundo y mundo cooperativo. Pues de ahí salió la idea, se fue madurando esa idea y se creó Mundukide. Arrema lo que aporta Mundukide es el acercamiento al pueblo de Arrasate. Ez dakit, proiektu gintza, kooperatibekin harremanak, instituzioa bera zela pentsatzen ginen, patronatua zela osatu, prozesu guzti hori izan zen lehenengo urteko lana. Eta batez be, lantaldia sortu, eta hor baitza lankidetza eremuak bideratu beste kooperatiba erakunde batzukin. Bai unibertsitatea, edo bai kooperatibak, edo beste maila bateko estrukturak kooperatiba gintzen. Hasiera guzti bezala saia, laguntza beharra, gero organizazio aldetik ere hasiera oso apala eta objektiboak handitzen juntziren bezala, organizazioak bere istripu izan zituen, ez? Baba silale mawin, 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 baba silale A Mundukide, quando aparece no distrito, o objetivo fundamental era apoio à comunidade. Mas não era possível apoiar a comunidade naquela altura porque as vias de acesso não permitiam. Estavam em muito péssimas condições. Errepidetan egin den lanak, nola bete esatuko bizi berri bat eman dio distrituari, aukera erabat berriak zabaldu ditu. Leheno mapan agertu ere egiten zen jendea, orain mapan dago. Eta mapan egotak esan nahi du, gobernuak ditun aukera eskasen barruan, baina gobernuaren laguntza jaso dezaketela, beste erakunde batzuk iritsi daitezkela, komertzioaren parte diela, libreago mugitzen diela, horrak eragin itzela eduki du distrito osoan. Yo lo que veo más positivo y lo que creo que lo que más se ha acertado es todo lo relacionado con desarrollo agrícola. La gente está a recoger unos frutos, mejora sus condiciones de vida, es lo que más motiva a la gente y donde ve unos resultados a corto plazo y ve sus condiciones en general y eso afecta a una cantidad de gente importante. A gente gosta muito do trabalho que Mundukide está a facer e eso se transmite muito ben e é muito agradável, de estar así en ese ambiente. Barrupan orain laguntzeko asko daukagula, orain emateko daukaguna da urte askotan beraiekin batera irabazi dugun esperientzia hori. Atardecer, a programa de Mundukide que está a fazer aqui em Marrupa, nós queremos que
ter força a continuar a trabalhar com muita força em Mutuquide, mesmo nós termos uma garantia, aprendermos jamais. Levantaram a bandeira, eu levantei a voz. Tudo que aprendi na vida eu aprendi com nós. Levantaram a bandeira, eu levantei a voz. Tudo que aprendi na vida eu aprendi com nós. Mas é janeiro, fevereiro e março, muita banana no cacho, tanta plantação. É que essa gente se arrasta como serpente, seja frio ou seja quente, se cultiva o chão. É que essa gente se arrasta como serpente, seja frio ou seja quente, se cultiva o chão. Se em abril a mentira se acabasse e só reinasse poesia, paz e pão, no mês de maio mais um terço de sorriso, pois tão florido era a face desse chão. Levantaram a bandeira, eu levantei a voz. Tudo que aprendi na vida eu aprendi com nós. Levantaram a bandeira, eu levantei a voz. Tudo que aprendi na vida eu aprendi com nós. Oso entorno rurala da, jendea asentamentutan eta akampamentutan egoera larrian bizi da, akampamentutan batez ere adibidez, zenbaitetan gozea pasatzen dutela ere, azkenean okupazio bat egiten dutenean, lurra ezin dute produzitu, tensioko momentua daude, inseguritateko momentuak, etxe bizitzak ez dazkate, plastiko batzuen azpian bizi dira, eta horrela, 2-3 urte, kasuan kasu, azkenean egoera gogorrak daude bertan. As ocupações que foram feitas, as primeiras, logo foram desapropriadas. Muitas terras eram irregulares e acabou concentrando. O movimento descobriu essa situação aí e fez muitas ocupações aí de tal forma que Cantagalo passou a ter mais ou menos 600 famílias descendentes até 93. Bueno, arrasateko esperientzia oinarritzen da jente arruntak nola lortu duen asetzea bertako beharrak eta hoiei oinarri bat ematea garatzen enpresak erantzuteko beharrei. Horrek esan nahi du hemen ere posible dela jente arruntak garapen bat lortzea etorkizunerako. MST estaria ganhando os instrumentos de fazer cooperativas de boa gestão e as ferramentas que Mondragón poderia oferecer a esse movimento. O MST deveria contribuir para isso, né? Atingir esses objetivos de beneficiar as famílias com melhoria das condições concretas de vida e, ao mesmo tempo, estar contribuindo para mudar a sociedade. Que é uma das necessidades, por exemplo, que a gente tem na Cooperunião. Então as expectativas são de aqui a gente conhecer mais as ferramentas que se utiliza para a gente fazer uma boa gestão, saber trabalhar melhor essa parte mais econômica dentro da empresa. Esperientzia edo programa honen ezaugarri handienetako bat da berdinetik berdinera egiten dugula lan. O MST foi e continua sendo uma referência de abertura de caminhos na história das lutas sociais do Brasil nas 2 últimas décadas, organizando os oprimidos do campo, lutando contra o analfabetismo, desenvolvendo um modelo agroecológico de produção na harmonia com o ambiente. E, igualmente, pode ser uma referência para outros movimentos e organizações que procuram criar um modelo socioeconômico que contribua ao desenvolvimento humano, que coloque as pessoas no centro das suas preocupações, que permitam oferecer uma qualidade da vida digna. Júlio só fica pra trás, se a crendice sufocar e levantaram a bandeira, eu levantei a voz. Excusas y pretextos navegarán contigo, son como el alimento para tu
suenan estimulantes y acaban enjuiciando al que sale adelante, aprende del fracaso. Helburu printzipalenak, di alde batetik aktibitate ekonomiko berriak martxan jartzeko metodologia bat Kubako kontestura egokitzea, eta horretarako erabiltzen gabitzen formazio mota da enpresagintza, enpresa kooperatiboen kudeaketa eta kooperatibigintza. En este aspecto considero que la experiencia cooperativa vasca puede ayudar mucho al proceso de reconversión azucarera. O sea, tratando los temas que fortalezcan en nuestro movimiento cooperativo, tratando de que haya una comprensión en nuestros cooperativistas de ese movimiento. Pienso que el papel de Mundokide sobre la cooperación cubana puede estar basado en la formación y la asistencia técnica que nos puedan brindar. Considero que la formación y la asistencia técnica que aprendimos y que se realiza allí es muy importante para nosotros. Es sumamente importante el hecho de que esta formación esté metodológicamente orientada y puesta en función de lograr los objetivos en común. Lo que quiere Mundokide es lo que quiere Cuba. Gure eurozentrismotik egiten badugu lankidetza, hortik oker ibiliko gara. Eta orduan, gure eredu egiten badugu hemen, eta esaten guzuek orain etorri behar zarete, ez dugu ezer lortuko. Ia ezinezkoa da, mundu guztia horra heltzera behartuko bagenu, ez dakit, bost mundu beharko lirateke sostenibilitate bat lortzeko. Gure printzipio potoloetariko bat elkartasuna da. Nola adirazi elkartasun hau beste herri batzukin, beharrean dauden herritan. Nik uste Mundokide bide egokiena dela hori nola bat ere lantzeko. Potentzial ikeragarrizkoa daukau kooperatibo barruetan lantzeko eta bultzatzeko Mundokideren bidea. 10 urte honetan laburtzeko igual zengi batez be argitzu duela, defini duela gure lan esparru, ez? Ze arlotan lan egin, ze sektoretan, ze jentekin, eta batez be ikusi nun lortzen duen emaitzak, eta hori ustut argi dagoela. Mundokidek Brasilei edo Mozambikei edo Kubari izkaitzen dutzen orokorrien da labur esan da nire ustez bi gauza dira printzipalak. Batetik, euren gerua eraikiteko ikuspegi bat, euren eskuz hori eraikiteko ikuspegi bat, eta bestetik hori zelain ahalbidetzen dagoen eredu bat, kooperatiboa eta autogestionarizua, eta bestetik hori aurrera atarateko erraminta batzuk, gestionorako gaitasun batzuk, eta gauza horrek martxan jarteko erramintak. Mundokidek nahi dagoena da, esperientziak, ezagutza eta baliabideak konpartitzea.